Nja wa nyumba ya Equity mwena wa Thika, andu a wendi mwega makigeria kuhonokia aria marahofaneirio ni ndogo ya mwaki uria urashinire gicunji kia nyumba iyo. Aria makomborete nyumba-ini ino makiuga marikuwa mwaki ucio urambiriire mita-ini ya thitima na gutamba nginyagia nyumba-ini ingi undu uria uraguciriirie kirindi kinene. No tureciria kianjiriria kia mwaki ni haha thi mita box haria ikirirwo o haria tutangihota kumira to mwaki uma munene. Akombori makienda mwene nyumba kumekirira murango ungi uria mangihuthira riria mutino toyo wonekana kuona iri na murango o umwe tu. Wamba gucina macini citu kuria tukurutagira wira na tugiciria kuma nja ni ndu wa mwaki uma kuo thiini wa ofisi twatungana na mwaki umite na thi. Aria tuma iguru tutingihota kuhituka ni ndogo na iyo no yuma njira tu iria tungiagera. Na waikari ni magathiriirie andu a kuhoria mwaki tauni-ini iyo makirikana ni marekinyirie hau na ihenya thutha wa kwamukira riboti ya mwaki ucio. Rescue team manyitanire na andu a fire ni mageria kuhiuka na ni matuteithia. Sisi tunakuja wakati tumepokea simu, hatuwezi jua kuna moto kama hatujajua. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wambui wa Masharia.